UMLA kanang po constituency uba Amiral Bonds im hakajing senran lang UMDC kanang po constituency uba Balajid Rani kentup ki he officer katran PHE klalet ban play pad ba no ya ka scheme sam balapen trailing ba ka scheme jal jivan mission lani ka JJM hakasnong nong terlaw kabadang hap hapo kanang po constituency Ribhoy district. Ya ka jingpli la penlong ha ka arpo sautre guleber ar hajar arpo ar markate ka scheme ka day balapin trailing ba ka jal jiven mission bat ka blakod sya ka arklur san pulai lak san punyo hajar. Ini ke scheme JJM Jal Jivan Mission. Iba Livingstone yang apor bompat wan kali ke JJM jenjar jengmut balano tiga marja Ndalawan kali ka JJM lakut ke jenjar jengmut namar bagi layo ibu JJM ka short form jong ka jenjar jengmut JJM jengmut ka te kelawan kali ke Jal Jivan Mission ban ayum naga menta kawai pegawai ke seliwing apa ke senang ke jongki ke skim Jal Jivan Mission kadai ke skim kabala launch kepang naga liang jaga sorkar pedeng lembaga ministry jaga jal sakti ban ii hagan ngai lenti Ribhoy district ke jongi nadu bosdang kakam ke yadstet namar baga district kabi ik jongi ke aspirational district haga baga dan ke target ka bakrpang naga liang jaga sorkar pedeng bat ke sorkar jela bat ke PHE department bade ban penpoi aman lagi seliwin apa kisnong kibadan apa Ribhoy district bi Iteng ang kapon gidang red hap song slop rangkat ban ukhiu khiang hakle kakejat hap ban supan kedor banyak site ban lai nakaur kata kati jing di bang iman hakipon di baman suah andre nagaliang jung ka PHE department rangkat kajing bay tengka nagaliang ka JJM hapo ke district ke jongi hapo ke jela hukum jo haka ri hukum jo mentah nyela ban yo ko haki yin kisem ke jongi ban kane ke jingla nakaliang jong ke department nakaliang jong ke sorka banwan ai ki haki yin kisem ke jongi kane rap shibun ro banwan ra ya ke jing khoi ke jing suba